mun sang sanga tranga INP Mizo channel ngai thathin tu te inza in chipai le vek ule voin hi January ni som pali inrin ni ania indam tlan theu kan be sei international politics lam abikin kan then om China le India inkara sumdawn na din munte Pakistan in Ukraine na tran pui chan te kan ngai thanga atop thlengin in lo ngai thale theu don nia kan Bharat India hi hantran sate maila China hi chu atluk lo hle ni China economy than chan hi India ania hei hi ti hian soi chian kanan tumange India le China bilateral trade relations rampan hi insumdawn ton na chungchang hi kan soi fo thina thil lang chiang tak pakhat chu China thil siam tel lo hian India me pu hi kan lo khosa thei reng lo maya China company thil siam ti ral na mun lian tak chu India ram hi ni chu wangin India hi China economy siam thatu lian takani ramri boina wangin rampan hi inlai chin na hi cheta viau angin kan ngai thina amaro chu sumdawn na lam kan en chuan India le China in sumdawn ton na hi alo thuk hle maya pumodia sarkar hi in rosa thin takma se China thil siam ringa lo khosa ve mai kan ni ti alang chiang le thina ni kum sang ni som ni pahni kha India le China inkara insumdawn ton na in athlen san ber tumani January ni som pathum nimin khan Chinese custom department chuan data tar langin kum sang ni som ni pakhat chunga India in China bungrua alak luayin sang ni som ni pahnia 21% zetin atam le tazoka record tharan siam le ni kumtin mai hian mi hring kan pung zela China ramatanga bungro chok lu po hi apung veang chu kan ti mai theya thilpoi em mai jok chu kum sang ni som ni pani chung khan China rama Indian export atlaniama US dollar billion za zet trade deficit omin import le export a in mil lo hle mai hi ni kan riat fe ol sam thiam theinan India le China bilateral trade a hian China hian US dollar billion zavel sumala lut tela adik thokhat viawang General Administration of Customs GSC Beijing in nimina atar landanin India le China inkara sumdawn hi kumsang ni som ni pani khan 8.4% in apunga tichuan US dollar billion zale somthum le panga point pakwa pariat zet atling chawani heta tanga US dollar billion zale som pariat point panga chu India in China bungrua aleina ani thunga kumsang ni som ni pakhata India in China bungrua alak lu hlutna chu US dollar billion som kwa pasari point panga ania nikum phei kha chuan alalut nem hle ani hi China rama Indian export hlutna hi kumsang ni som ni pakhat khan US dollar billion som ni le pariat point pakhat ania kumsang ni som ni pahnia chuan US dollar billion som pasari point pali pariata atla niam India in China bungrua alak lu hi pung viau takma se China rama athon chua hi atla niam hle thunga heiwang hian India hian trade deficit US dollar billion zal e pakhat lai anei phata a kumsang ni som ni pakhata India deficit na US dollar billion somruk pakwa point palia tanga chu chuan kumsang ni som ni le pahnia Indian trade deficit hi 45% zetina pung tinani kumsang ni som ni pani chunga China le ramdang insumdawn tonna sumchivel hi US dollar trillion ruk point pani panga atling chowa China foreign trade hi 7.7% zetin akai sangani China in bungrua athon chua a export hrim hi 10.5% in apung bok mason na thatak chuni China le Asian ram tekara hian insumdawn tonna akal tluang hlemaya 11.2% in apunga US dollar billion zakwa somsari le panga point pathum pali atling chhauta der mai tichuan Asian dota China trade partner lian berchu European Union ani kumsang ni som ni pani khan
2.4% nina punga US dollar billion zariat le somli le pasari point pathum patni ani ASEAN le EU dota United States omin kumsang hi somni pani khan 0.6% in apunga Trump admin ayen Biden hian China bungrua alalu tamdeu ninalang China bungrua US na lak lu hlut na hi US dollar billion zasari somnga le pakwa point pali patni ani India in China thil siam alak lu bel chiam mai hi analyst tam takte timang angtu ani veya lelama chuan India na lak lu zinga hian intermediate goods atam bera heiwang hian Indian economy hian kongdik ala zo zel nia soi an om ve bok India in China bungru a import tharte zinga langsar ber chu medical supply lam ani India trade partners liante chu United States China UAE Saudi Arabia Iraq le Indonesia te anni crude oil le fertilizer alak lu atang khan Russia hi Indian trade partners lian pasari na ani meka Ukraine war ma kha chuan somni le pangana ania Russia ne na anin kar hi atha chhoze ani hi Pakistan in Ukraine atan pui chan kanan soyange Pakistan hian engwanga Ukraine hi tan pui thin nge ni ti hi zona om thei takania mani khan claim kantar lang to a Pakistan in Ukraine siam ral thuam alo leinol to a chung ho chu upgrade adu vea anin mamo ton ani ber ti in kan soi khania tun tuma hi chuan Pakistan economy din munatangin kan thir vele donia Pakistan in Ukraine tan pui chan hi thil pakhat lekani hi chuarin om lo rima chuwangin kan tar lan to tele kan soi mek te po hi adik lo zok a om meu lo tura ngayang Russia in Ukraine arun malok sani somni le pani February ni somni le pathum khan khati hun laya Pakistan Prime Minister Imran Khan chuan Moscow atloa Moscow airport alo muak tu te ma khan karon kal hun hi afu khop mai phur na tura tam hle ni tina soyani kha ti chuan chumi nu darkar claim te nuwa Russia chuan Ukraine abe ta nge khania Imran Khan Sarkar Khan Vladimir Putin ador fofa Russia ral thuam tepo leyatum manani Imran Khan an Moscow atlo atanga thakhat nu loka Pakistan Sarkar ain thak ta a an foreign policy po adum le var ang mayen adang lam hal ta thok maya Ukraine tanpui turin European Union le NATO ramte an phili boina sata hle maya voin thleng hian Ukraine tan ral thuam an la pereng Pakistan hian silai mu asiam saka United Kingdom atanga Ukraine tan ral thuam phurtu thona ten Pakistan an paltlang fo boka engwanga Pakistan hian Ukraine thlop ta view ngeni ti hian ngai ven a hlo lo thei ta lovani Pakistan hian economic crisis atok chhome ka United States ti lo mai lo hi chu or sam taka sum han hai lu na tur kong dang hian ei talo Trump admin atang khan Pakistan hi Financial Action Task Force FATF chuan sira anolta a International Monetary Fund IMF tan puina adil po United States du dan azom ma hi chuan apui tling thei mai talo Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto chuan sangi somni le pani me kha khan Washington atloa khatatang khan Financial Action Task Force FATF lampoin anron du sakle ta devani Islamabad hian Washington thu anga om atumatang khan International Monetary Fund point Pakistan economy hum himnan sum achua ve ngal mai taboka tin Pakistan hian sum don bel adu takse chuan US le NATO lom zong ati angai ani ber tamaya a ol sam ber chu US NATO le EU melma Russia do zonga chet ani tamai ti chuan a khan pa Russia hi huwa a soisel chiam chuang lovin Ukraine tan aphak ang tok tokin ral thuam apeve tamiel miel mayani Pakistan hian kumsang ni somni pani khan tuilian alo tuar to a khothang media te chuan
India tuilian tor ain an chuana sajok hle ni na lang flood relief le climate change te chu kora mangin west ramten Pakistan hi sumle pai nan tran pui zel don ni na lang ani US le NATO tan po Ukraine tran pui pa in Pakistan han tran pui hi a ol sam thei to dona Pakistan ral thuam siam te le sakin Ukraine an peanga Pakistan chuan hlok na tam tak alo tel thei don ani hetianga Pakistan in Ukraine atan pui chho zel hi chuan Russia po hian Pakistan ram ti buai turin Taliban ho hi ador vele rengin arin oma Afghanistan ramatang hian Pakistan hian terrorist kutatur le fovin arin omani khati zong khatun tuma international news le politics kanan soi thei chuni a ngai khatu song song te in chunga kan loma kan channel himin lo ngai thak sak zel don nia